Sinvuselana namhlanje kusene egameni lika Jesu Kristu itolo sigcine singene sesifundo lesisha sakhuluma ngekuthi Paul encwadzini ya 1 Corinthians chapter 6 verse number 19 ukhuluma amagama lamakhulu wathi our bodies umtimba wethu ulithempeli lamoya ongcwele. The body is the temple of the Holy Spirit. Egameni lika Jesu ngakunaka lokho egameni lika Jesu ngibuteke nequestion ngisayigatsile imphendvulo yayo egameni lika Jesu. Namhlanje ke sithi ungena ku 1 Corinthians chapter 3:16 na 17 la Paul aqhubeka khona mane nyalo soguqukila sasho ukuthi the body is the temple of the Holy Spirit. Nyalo sewuthi umtimba wethu ulithempeli laNkulunkulu egameni lika Jesu. The body is the temple of God egameni lika Jesu. Uthi lo moya waNkulunkulu uhlala phakathi kwethu egameni lika Jesu. Uqhubeka Paul athi uNkulunkulu ufuna lo mtimba wethu siuhlale uhlandekile, uhlale ungcwele, ulungela uNkulunkulu ngoba uwelitempeli laNkulunkulu, hlala uNkulunkulu lo ngcwele. Wonke ke umuntu lo ungcolisako uNkulunkulu utakumdestroya lo muntu loyo angcolise litempeli lakho tokumbhidlita uNkulunkulu egameni. Ngakho ke asiligcine lithempeli laNkulunkulu libe ngcwele. Usho njalo 1 Corinthians chapter 3:16 and 17 namagama la wakhuluma ko Paul endasicwelo lesikhule ngathi it's an appeal regarding our bodies. Ukhuluma lamagama lapha kubase Roma 12 verse number 1 uthi wakasincelo le a solemn request. Ukhuluma lamagama uthi asinikele umtimba wethu ube ngumtimba lophilile egameni lika Jesu. Ngifuna kuvetela ukuthi umtimba lophilile usho ukuthi nathi umtimba lophilile nemaswati ngifuna nje nebantu abamnyama niyathi lokuthi uma ngabe umuntu anikela ngemtimba wakhe kufanele kube ngumtimba lophilile. Abese number 2 lo wemukeleka kuNkulunkulu. Number 3 athi ube ngulongcwele egameni lika Jesu. Uthi ke nakho kuvetela la kulo verse 1 uthi he calls it a reasonable sacrifice. Uma ngabe abantu abakethu egameni lika Jesu athi Paul la kulo verse 1 wa Romans 12 athi ngumtimba lophilile, ngumtimba lophilile. Labantu nabala bavamisa kwenda bo human sacrifice bavama lokwekusinaphatha kucuya leso sitho semtimba abafuna ukusicuya sewufile, bafuna ukusicuya usaphila. It's either ama private parts or imbumulo or lolwimi or liso laba labaye basebenzele titho baye bathi kukhiphe lo muntu abona, kukhiphe lo muntu aphila. Seke ngibekise abantu abakethu egameni lika Jesu. Kwakhona lenye inkosi ngalenye langa yayivamise ukuhamba nemfana wayo i-servant yayo, yayimthanza lo mfana yehle yenyuka naye noma yodingela noma yokwendani, yayihamba naye noma yofisha iyahamba naye nje. But ngalamagama bevamise kuwasho lo mfana athi God is good all the time. God is good. Abevamile ke lenkosi kumuva lo mfana akhuluma lamagama lawa, but abenyanyiswa ngilokuthi ugudi kuphi lo Nkulunkulu ngoba sometimes bayabuya bangabambi lutho, babuye netinja tabo tingakabambi lutho, kodwa lo mfana yena angemile ukuthi God is good and all the time God is good. Ngalenye langa khona labahamba khona baze bewela emfuleni khona, batawelela ngeshiya lenkosi yabanjwa ingwenya. Nayibanjwa ingwenya yaphunyula lenkosi, keja ke iphunyula ingwenya seyincume umuno, lo muno yasala ingini. Keja lo mfana wakhuluma amagama lamahle noma lamabi wathi God is good and all the time God is good. Wenyanya kakhulu lenkosi yabamba lo mfana yeyomvalela ejele, yazi lo nekwedzelela lo ngilimele la uNkulunkulu wakhe akangivikeli enangilimela, but uthi ke nyalo God is good. Shothi ku good lokuthi kwendeke lokulakini. Inkosi yaseyihamba yodwana ke yayothi dingelela ke, nayisadingela ingene ekhathe emahlathini lamakhulu la yafike yakhanza khona emakhalibhas laba abantu laba bayibamba le nkosi
babona singcono sibayibambe bayonikela ngayo etitiqweni tabo. Yabanjwa le nkosi yakhungwa, yathi seyikhungiwe le nkosi kwabuya inkuni seyifuna ukuthi ishiswe ibulawe itonikelwa kulama gods abo. Basinabasi wamemeta lo munye ecela no ningambambi ujubeke umuno kusho akapheleli angeke alunge lokhu anikelwe lo ema-gods afuna umnikelo lophelele longenasici. Bamkhulula le nkosi bayijikisa yahamba. Engcondweni yayo le nkosi yase yakhumbula lo mfana ngesikhathi ngilimala wathi God is good and all the time God is good. Wabona ukuthi kusho ukuthi lo nkulunkulu walomfana wende ukuthi ngilunywe ingwenya ukuze ngilosinza ngilunywe lo muno ukuze ngilosinza kulama cannibals egameni lika Jesu. Wajika le nkosi ayomkhipha lo mfana yamkhiphiswa ngona lokho ukuthi vele God is good and all the time God is good. Nikela lo mtimba wakho ube ngumnikelo lophilile egameni lika Jesu, lo healthy, lo safe, lo kahle, longenasifo egameni lika Jesu. Incwadi yemaHebheru chapter 10 verse 22 yeluleka emaKristu bantu bakethu uthi abasonzele kuNkulunkulu. Uyathi lo mbhali wale ncwadi ukhuluma lokuthi sonzelani kuNkulunkulu nite ngenhlitiyo a true heart, ngenhlitiyo leqinisile. Come to God with a true heart. Aphinza vetela amagama lathi in the full assurance of faith, nibe nesiqiniseko sekukholwa egameni lika Jesu athi our hearts is sprinkled from evil conscience egameni lika Jesu. Inhlitiyo tethu tinyenyetiwe nganembeza lomsulwa egameni lika Jesu. Abese ukhuluma lamagama langethusako lathi our bodies washed with pure water. Hey mina bengathi ukuthi uNkulunkulu uthanza ukuthi sigeze nasisonzela kuNkulunkulu sithi sihlobile sigeze sihambe siye esonweni. Mina bengisina ngabe ngekhabo mama ngoba kududane sale ngengcela uthe la ngene ngisonze but ngane la kudibana naleli verse lethi uNkulunkulu ufuna sihlale sigezile sibe mbahle sibe clean uma sisonzela kuye egameni lika Jesu. Yathi lo mbhali wencwadi yamaHebheru veta 13:4 egameni lika Jesu lekufuna sitinakisise nasita kuNkulunkulu. Number 1 it's a true heart. Number 2 it is faith. Number 3 it is being without evil thoughts. Number 4 it is clean bodies egameni lika Jesu. Imtimba yayo ihlobe sisaya enkonzweni sisasonzela kuNkulunkulu. I never thought that God needs his people to wash their bodies and be clean when they come to him. Oh hallelujah. God wants people to wash, clean, uwashe ugeze ube kahle egameni lika Jesu. Busisekani siyaqhubeka nakusasa egameni lika Jesu Kristu. Amen.